teman-teman. Kembali lagi bersama channel Papa Jay teman-teman. Di depan Papa Jay ada ondel-ondel teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya berduaan tuh, suami istri. Sabrak. Gue diem aja teman-teman. Sepertinya lagi diskusi teman-teman. Asik. Ini teman-teman, kita ada sawer tadi teman-teman. Bingung teman-teman ondel-ondelnya mau kemana. Ya, sana teman-teman. Aduh, sepertinya malu teman-teman, lagi di videoin. Aduh, pergi lagi teman-teman. Oh no. Oke teman-teman, terima kasih ya. Gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.